Borbeno-oklopni transporter Lazar. Lazar je porodica višenamjenskih oklopnih transportera, dizajnirani za različite namjene i misije, koje je dizajnirao i razvio Jugo Import SDPR. Postoje 4 porodice ovih oklopnih vozila, to jeste verzije Lazar 1 ili BVT, Lazar 2, Lazar 3 i Lazar 3M. Samo bih vas zamolio da ostavite like i pretplatite se na naš YouTube kanal. Kako je nastao Lazar 3M? Krenut ćemo od svih verzija Lazara, uključujući prvu verziju Lazar BVT ili Lazar 1. Lazar BVT 8808 SR. To je mrap oklopni transporter na kotačima, nazvan po srpskom knezu Lazaru, koji je vodio srpsku vojsku u 14. stoljeću. Primarna misija Lazara je davanje posadi članovima desanta zaštite od mina i napada i zasjede. Može se koristiti u specijalnim misijama i urbanim područjima i u protuterorističkim operacijama. Višenamjensko oklopno vozilo Lazar 2 na pogonu 8x8 zasnovan je na modifikacijama koncepta i tehničkih rješenja implementiranih na funkcionalnom modelu vozila Lazar 1. Ove modifikacije se vrše u cilju daljeg usklađivanja osnovnih karakteristika vozila sa savremenim svjetskim trendovima u razvoju familija višenamjenskih oklopnih vozila na točkove. Koncept prvog vozila Lazar predstavljao je kombinaciju karakteristika vozila tipa MRAP i MRAV, Multi-Role Armored Vehicle, dok je Lazar 2 bio bliži konceptu MRAV, prije svega zbog uvođenja nezavisnog ovjesa, što omogućava platformi da se prilagodi različitim ulogama. Koncept predviđa ugradnju različitih tipova oružanih kupola u zavisnosti od namjene vozila. Vozilo je opremljeno zadnjom rampom za lakši ulazak i izlazak, a u okviru te rampe ugrađena su i dvoja vrata za vanredne situacije. Također ima odvojena vrata za vozača i komandira, koja se nalaze na strani vozača. Ima 5 neprobojnih prozora i otvara se za paljbu sa svake strane vozila, kao i 2 na zadnjem dijelu vozila. Ovo omogućava trupama u vozilu da imaju visoku svijest o situaciji i da gađaju mete iz unutrašnjosti vozila. Vozač ima 5 kamera koje mu omogućavaju vidljivost od skoro 360 stepeni, 2 se nalaze ispred otvora za vozača i 2 pokrivaju bočne strane vozila, a jedan ugrađen u zadnji dio vrata kako bi se olakšala vožnja unazad. U konfiguraciji Infanty Fighting Vehicle u njemu se nalaze 3 člana posade i 9 vojnika. Mobilnost. Vozilo pokreće motor od 500 konjskih snaga i ima nezavisni ovjes za svaki od njegovih 8x8 pogonskih točkova, osiguravajući visoku mobilnost čak i na neravnom terenu. Francuski Texalis je Jugo Importu isporučio osovine i sisteme oslanjanja za oklopna vozila 8x8 Lazar 2 i 3, ovjes T900 sa 24 isporučena vozila i 4x4 Miloš APC ovjes T700 sa 12 isporučenih kompleta vozila, sa potencijalnom za dodatne narudžbe. Balistička zaštita. Oklopna karoserija Lazara 2 je modularne konstrukcije sa mogućnostima različitog stepena zaštite prema potrebama korisnika. Osnovni dio oklopne zaštite bez dodatnog oklopa odgovara nivou 3+, 12,7 mm na 30 metara na prednjoj strani vozila, a nivo 3 7,62 na 30 metara sa svim ostalim stranama u skladu sa NATO snagom. Dodavanjem dodatnog kompozitnog oklopa preko osnovnog oklopa Lazar 2 zaštita se podiže na nivo 5, 25 mm APDST na 500 metara na prednjem dijelu vozila, a nivo 4 na svim ostalim stranama vozila. M91 30 mm kupola, zvana Vidra, pruža četvrti nivo zaštite od kalibra 14,5 mm na 200 metara. Zaštita na prednjem glasicidu i nivo 3 7,62 mm na 30 metara na bočnim stranama kupole sa dodatnim oklopom koji je dostupan za dalju zaštitu. Dodatni oklop može se pružiti zaštitu od RPG projektila. Protivminska zaštita je obezbijeđena upotrebom dvoslojnog čeličnog poda u obliku slova V i dodatnih čeličnih ploča ispod sjedišta koje su pričvršćene za krov vozila. Ovo obezbijeđuje protivminsku zaštitu nivoa 2A ispod bilo kojeg točka i nivo 2B ispod centra vozila u skladu sa NATO snagom. Vozilo ima nekoliko bacača dimnih granata koji pružaju dimnu zavjesu koji se koriste za maskiranje i kretanje neprijateljskih jedinica i oružja. Posebne karakteristike Lazara 2: klima, uređaj sa kompresorom i sistemom, povezani komandantni informacioni sistem sa karakteristikama kao što su šifrovane komunikacije, GPS karte, modifikacija plana borbe u akciji itd. Stanica za daljinsko upravljanje oružjem sa naoružanjem u rasponu od 12,7 mm do 30 mm. Uključujući kompletno senzorsko opterećenje stabilizovano u 2 ravni sa LiDAR, AIR, termalnim i optičkim uređajima. Lazar 3. Lazar 3 je jedna od najnovijih verzija porodice transportnih oklopnih vozila Lazar, dizajnirani za različite namjene i misije, a dizajnirao ga je i proizvod Jugo Import SDPR. Glavne razlike između Lazara 2 i Lazara 3 su novi modularni dizajn oklopa sa mogućnošću umetanja spal košuljice, ako se umjesto nje montira kupola 12,7 mm.
Posada je sastavljena od 2 člana posade i nosi se sa 8 vojnika. Širina je povećana i sada iznosi 2,95, a maksimalna povećana brzina je 110 km/h. Glavna osnovna zaštita sa svih strana je povećana i sada je stanak 4569, nivo 3. Glavna protivminska zaštita je povećana i sada je stanak 4569, nivo 3A i 3B. Dodatna balistička zaštita, stanak 4569, može biti do nivoa 5 na prednjoj strani. Potencijalni kupac može izabrati nove karakteristike, poput automatskog aparata za gašenje požara. Mnogo je drugih poboljšanih modifikacija urađenom na Lazaru 3 u odnosu na Lazar 2, kao što su poboljšani poklopci, još jedan poklopac za motorni prostor i novi poklopac za održavanje na desnoj strani vozila. Grupe prednjih i zadnjih svjetala su različite. Video sistem za vožnju sada u zaštićenom kućištu. Bočna stakla imaju brisače, bočni retrovizori su drugačiji, a ovije od drugog dobavljača, čime se poboljšava maksimalna brzina. Sjedišta u zadnjem dijelu su bolja. Moguće je otvorena zadnja rampa pritiskom na dugme iz kabine, bacač dimnih granata je sada na krovu itd. 2017. godine Lazar 3 je ušao u službu Vojske Srbije u ulozi oklopnog transportera. Lazar 3M. Lazar 3M je pješadijsko borbeno vozilo, opremljen je besposebnom kupolom kalibra 30 mm, 32V01. Namijenjena je za dejstvo po neprijateljskoj živoj sili sa ličnom balističkom zaštitom, vatrenim sredstvima, neopkoljenom, lahko oklopljenoj opremi, izviđanje i prepoznavanje ciljeva, osmatranje okoline. Kada se ugradi na borbeno oklopna vozila, kupola služi kao glavni oružani sistem. Opšte karakteristike vozila Lazar 3M je oklopno vozilo, točkaš, formule pogona 8x8 za različite namjene i misije. Pogonska grupa je smještena u prednjem desnom dijelu vozila u kapotiranom prostoru koji je potpuno zagrađen od prostora posade. Centralni razvod pogona obezbjeđuje distribuciju momenta od svih točkova. Svih 8 točkova su montirani na nezavisnom vješanju i obezbjeđuju visok stepen mobilnosti vozila. Sve osovine su pogonske, dok su prve 2 upravljivačke, to jest točkovi koji skreću. Lazar 3 posjeduje visoko sofisticiranu modularnu zaštitu. Oklop tijela je izrađen od pancernog čelika i obezbjeđuje mogućnost ugrađenja od spav linera. Zaštitu od krohotinja. Primjena balističke zaštite daje mogućnost adaptacije nivou zaštite do nivoa specifičnih potreba korisnika. Obezbjeđuje mogućnost primjene najsavremenijih tehnologija u oblasti balističke zaštite tokom cjelokupnog životnog vijeka vozila. Osnovna vozila obezbjeđuje 2 nivoa zaštite od mina. Prostor vozača i komandira je lociran u prednjem dijelu vozila. Vozilo posjeduje bočna vrata koja služe za ulazak i izlazak vozača i komandira. I vozač i komandir imaju poklopac iznad svojih prostora. Poklopac vozača se zaključava u 3 položaja, od koje jedan služi za vožnju pri otvorenoj poklopcu. Vozilo je opremljeno sa 3 periskopa za vozača i komandira. Sjedište vozača se podešava u vertikalnom i horizontalnom pravcu, tako da odgovara ergonomskim zahtjevima svih vozača. Stup volana je također podeset po visini i po uglu. Prostor posade se nalazi u zadnjem dijelu vozila i obezbjeđuje dovoljan prostor za različite zadatke. Pristup ovom dijelu vozila je moguć kroz zadnju rampu, 2 vrata u okviru rampe ili kroz velike otvore na kraju vozila. Rampa je dizajnirana tako da ispunjava različite zahtjeve tokom vojnih operacija. Funkcionisanje rampe obezbjeđuje hidraulika pogonjena pomoću pogonske grupe. Može se aktivirati iz prostora vozača kao i dugmetom iz prostora posade. Broj članova posade zavisi od misije i naoružanja kojim se vozilo oprema. Kada vozilo ima DUPS, broj članova posade je 12, komandir, vozač, nišandžija plus 9 vojnika. U slučaju gradnje kupole, broj posade se smanjuje za 1, komandir, vozač, nišandžija i 8 vojnika. A opšte karakteristike vozila Lazara 3M su: Lazarova dužina je 7,92 metra, dok mu je visina 2,32 metra sa DUPS-om, a njegova širina iznosi 2,95 metara. A njegova težina je od 24 tone do 26 tona, zavisno od jačine oklopa, a maksimalna masa vozila je 28 tona. Snaga motora je 711 konjskih snaga, Caterpillar C13, a njegova maksimalna brzina je 110 km/h, a prelazi vodenu prepreku duboku 160 cm. Ako vam se sviđa moj sadržaj na YouTube, ostavite like i pretplatite se na naš kanal Specijalne jedinice BiH. Pozdrav do sljedećeg videa.